thil hi ani na angin ti zel mai tur dik taka ti hi harlo zom tak pi BARYL VANNEIHSANGI ro somang bu speaker kalome Minister Zom tak Dr. Valan thana demand number somni pakhan na le somni paruk na hian bultran ka du'a school education, higher and technical education, information and public relations te ania amal malin kalam zel lo mayanga eta hianin a wholesaling kan din puyanga voina hian kan soidon achiang reng maya chuwang chuan khalam kha soivak katum lem lova minister hi ka hrichianga ka ringa kan bial mamo kan vathen ang ziaga kan thlente tongka kan thlente min ngai poimo saka engkim mai atheyang to ka minron ti hlotlin sak zela wangin rinna beisena ngachungin nakin lama mi malten kan lola dor zuyenga bialtan kan la fe chuak le don ani tin pu speaker hey zirti tu lak bela khan casual teacher khan midang tenan thik tham khop kha kan biala anron da kan lom khop maya chunga te po chon lom thu kan soilang masadua tin quarter sak te po keini point kan changdona kan lom tak set zetani education ka soidu zo ka chu speaker mani kan minister hian consultative meeting aron kova committee meeting kan neya ta chuan kan soya chanim kan ngai tlang khop maya chu he platform a hian soile thain ka sia quality education te world class education te kan ria kan soi thina maro chu mit luka poimo ka ti pakhat chu he sarkar school kan ria kan rama miro puite mi hlo tlingte atam zo ka hi sarkar school a zir chuak an nitlang pui in ka ria tu nuwa ero chuan adang deuh mai theye ta chuan sarkar school le private school te english medium te lo soi lang ta ila kan te khin hian ami pui nol pui po hian sarkar school hi thalo zok nia ngai na le ani na te po alo lang chhotan zel maya hi poi ka ti hle maya zirtir tu ni se thiam na nei training chuak ani tur ang ni thlap ten an en kol ania chuda chuan kan in dai lo na te chu om ve thoma sela pakhat pani na thanem ngai taka in peng na tak tak ne nan ti chuan ma so na tam tak a thlen theya chula chuan engwangin nge sarkar school heti zozai kan neya hian achang chon amalgamation ti ngai ten kan oma khengi chu kan in enfi atul tak zetani kan moral hi kan siam that angai ni ti he house a hian kan soizing ta hle maya voina hian ke pon ron soinon le ka du ani thatlo na big pakhat ma kan nei lo zirlai te a han pu do ni la kg1 class 1 a zirte thiam big thiam lo big han om vak thei ani lem lo boka chuwang chuan azir tir tu te a enkol tu ten poimo a kan poimo a mi pui kan poimo kan mindset a cheng tam tak senga thiam na nei tum private lama lu te kan soi sel lam ni lovin kan clean lo chung po a rual pol na na ti ngaya kan om te hi apoi ka tilutup school chatak tak kan neya khotin deuh thoa kan neya heng te hi thuam that ni se ka du tak zeta voina hian pu speaker nang ma kal tlangin achang tu minister ne na hian kan soinon vele du shim ani a itrangang u heti zat school kan neya en kol na tur budget kan pasa supplementary demand kan la soi ho le ani a sum te chu in dai tak tak om lo ma se om chhun hian ma son thei ti hi ka soi du ani tin sarkar school te sarkar thil reng hi mi pui ta ani anei tu kan nia anei tu thinlung hi kan pulo deuh training ka sia school dang te po kan han tlo ve bial chunga te le khothen khat kan kalrem chan na te po ni a tu ver pakhat enge mo han tlabal deuh tlem te tho khoma ti phui mai theite kan han ti lova akwa han no mai theite kan no lova chuan lo zau zela che lian ta tol tola nakina chuan asum hloma lo na a halai khan ke mani ta ania ke mani property ania lo thom thata lo bil that kha kan thei chin ani kha chuan ti ve mai tur te po ni in ka sia pu speaker heng te po hi ka ngai mo hle mai ke ni pon kan biala mla fanin rangwa kan thla ka school tual school code kan pcc a tin computer set te po somthum dona kan sema chu tiangin printer te po kan ti anna satakin a department le achang tu te po kan lo thop ve ani henga ta na man tur he ani a chu tiang chuan ke mani a sarkar na thok tu te nge po hianin mi department in a min pek hun nga to pe mo mla na min pek hun nga top anga kan om thin lai hi poi ka ti a chian na tamjok zawjok a thlen ma a ke mani ta ani na anga kan lo thum thata kan lo bel ve mol te hi apoi mo hle in ka sia ani tin pu speaker emi ka soidu pakha chu rural area tan big dewani a min lo ngai thiam ta sela department lamin hei rural a hianin kan tor
tlang puye chu zirtir tu pension tur te post ang diu hian kan om lek thina kumni khadan oma unactive an wang lai te an han pel to a hun rei lo te min liam san le maya chu tiang ani awang chuan an bel man tak lova ke ni po in an thiam na te kan chhor man tak lova adang dil le zelanga ya pension tur na chu wang lai te le ni thar te an active lai kan ton lo miawa wangin e an contribution khatlem te po in adang kha an phalo ve de boka chu atopa chon zirlai ten kan tuara khwa in kan tuar thina ni chuwang chuan pension nai chau da na ni lo hian a thalai tak te a thanem ngai taka thok tur walai chak wak tak te po hi kan phu ve thoin ka ria a henga te po hian khongai takin min ron da sak ve theisela leave langal char ang chi te kan nei nual maya he hi chu a thalo khot pui chu thik phak rual an ni lo rualin thingtlang zo ka akil khor zo ka zirna tran kan ngai chunga chuan athiam te po hi tir theini se kan du tak zet ani hei kan bial bil chawani lo pu speaker kan vain ruralina a huam te kan ni a kan buaina kan problem pakhat ani voina hian soi chwa lo thei lova ka ngai ani tin higher and technical hianin point khatsia soi ka duwa hei accreditation hi kan ria a nak accreditation hlutzia kan ria a hemi nei tur hian tran kan la zelem nakina ministerin remati huna min chang sela engangin nge ma kan lak ti kha ngai thak achak omin ka ria a nak accreditation nei pha nei thei ni hi alu em a school tan a ram tan a college tan ani a chuwang chuan hemi chungchang hi zona kan chhop chuak ve ani tin pu speaker INPR chungchang ni chinlama kan ngai tha a kepon soi toite soi vele ka du'a anni hi asap trunga unsung heroes kan ti ang deu afaklo lutuk ni silo ma se sarkar ta na poimo trangkai anni a tin India ram pumang te po in kan riat phak ve ang to ka hian MDIPR hi achi thapol upper ti thapol hi anni in ka ria an chuan om maya sarkar tan mi puya information pe konga tele thil sanga in jinlamang soi to kha khanga khan an che thale maya an chuan om tak zeta chuti rual chuan thuam that an ngai na te ti changklun ti chak an ngai na te maso na an ngai na te po kan minister zong takhian enjui pui zelang ti ka ringa thil phal deu alo ngai ni po in thil phal na thin lungnen lo en kolta sela tin hemi films and visual arts hi soilan le lok ka du'a kan ria tun hnaya mizo te hi film industry kan thang he wana pa hol le mundanga hian film release kan nei deu reng to maya alom om tak set zetani hemi hianin film and visual arts tan hian GIA da sak anni ti khachu ka she thona in tuna kan da chin te po hi hetiang anga industry hi alo thang chho zel ani chuanin helaya po hian tlema han ti cha han thuam cha deu te po an ngai to donin alangin ka ria hi department tan chawani lawa ram tan mi puitan industry film industry mi te tan ani ti lai kha kan soi bel du ani pu speaker pu mon point min fui thakop maya recess don ani wangin atia he dar khat thleng ki kan an ti lol mayeng he khongai min rem ti sak don nia chuan pu speaker minister zom tak professor lani loma demand demand number somni pangana somthum pani na somthum pariat na public health engineering horticulture le rural development han min duat maya kan momo te kan soite ni arial mangai lova aron tizar sarafak omo te kan soite ni arial mangai lova aron tizar sarafak om khop maya at department at tuya chan ani min duat wang hian ka insoi theideu don na in bial dang te po kan hanzo ta kan thli thlaya lo duat vek maya alo che vek maya a thei khop maya afak om tak zet ani chuan a cyclone rimala wang hian kan ti boy hle a ani po zan laya dar som pakhat som pahnia bia in atuga kal ngal rum te kan neya chutiang chu ania tin aibo ka son in lungtian tlanga bol hlo paina pi chi nan neya kan minister hian a she so mi pui tam na mun alai li dewa kan lo tipal si a nakina chuanin harsan na min siam le don ni na langa department te po pu ming chha thei an la ni le dona heng te po hi ngai to na min sen sakse kan ti hle mai tin pu speaker tui pam te solar pump ten soya khang khachu kan nga khop mai in nga siak ila aber tipo kan ni mai theya na kina ado kana le khanen kan la bo zui le tura ka ngai tui riwang te tring pot kan ti te tin samtlang lama po sarkar ma sa khan PH in tengkin da don ani ti te po an lo puang ko a
chungte chu voin thleng hian ka hria chawlo chuan malak na om lova khang kha kan sel ani le ta nge malak zel tur ani MT te po kha zo na kan chop chuak tel ni sela tin pu speaker kan bial aizo south trin hriat angin Trinity Hospital le ZMCNH a omani a e hospital lun tak mi puina an man tangkai tak an ni a ta hian chimphei limen a son chimphei section big tui en kol tu te hian oma thok tu nin dai lo em a damdo in patni anom si a pai phan chiat te repair han ngai te hian kan buai em thina pek lo theilo an lo ni box si nen kan tal buai lek lek thina chuwang chuan pu speaker khonga yin a minister hian min hriat saksela solaya lim en te thleng son ani a tui a sem tu in dai lo na thok tu in dai lo na te so voina hian rem changa la in kan highlight ve ani tin horticulture hi toite pani khat lek soi kan du'a hey grape chungchang kan soi ta sa a ta hian zo na kaneya minister in khongai in waina phuna min chang sela MIS scheme atang khanin grape le phalna kha kan nei tareng em tin government of India khanin min phalsak min phalsak ani chuan engzat nge min phalsak allocation fund kan nei theinan khan a working capital kha engzat nge ruang manna nei ti te po kha hria chian lo lo thain ka hria a khang kha grab chungchanga kan zon ni sela zaw kan mamo na te heng hi chu a ming te nen allocation nen kan la thlen le dona kong sial ti changtun thom that ngai kan nga maya tin lam chi pa son is good kan han ching thara ang aramin alo ngei khop mai leilungin alo ngei khop maya tuna hian kan apung ta zel maya so te po so kan minister zom ta khian min shiat puisela so thing min ngai ven pui ang chia khan is good lampo hi ngai dona so thing hi chu pakai lo ela thain ka ria ma nen hian kan soi dun na sa to a bialtan nakin lama po kan la dor le zel tura nga yang te chuan atop na atana kan man du chu rural development ani a aminga tang hian a chiang em a rural te ti ma so na tur development ani ta chuan pu speaker toite in soi ka du zo ka chu minute hina pelta PMAYG ole pu speaker ka zo trepe PMAYG chungchang zo khini a hi kan an omve china experience lem te chau kan la neya kan hreswal kan hrekim lo po ni mai theya in sak tran puina kan ti a amaro chu adong then khat te a ming list a beneficiary om te hi chu khoilai ngen sakang o ti tele intharan sa donem ni ti tur khopa building nei tha te tin lir theipo le theile nei theite ania apeka in pek chungte tanga donte khachu kan wa huam tel lawa chu tiang chuan anni aya dong om ngoi hi chuan omasin mole ti hi kalo nei ve nol maya chuwang chon tuna video te po ka phone ani pon ani hena po hebiala hian pathia lemi puizara ka omve chung chuan achang tur adong tur dik tak te chawin andong tur ani ti in ka shrila ani po alom khop maya chuwang chuan hemi list kan than kong ate po hian film khurila dan he zomila achan vo dong tu tur te chu sak lovila khoi ole hei chun chala hun to kan sei zo ti kan ngai sa zo lo don miang le alom ome real program thelo ni pu speaker min che thiam te ka conclusion ka siam done o chu tiang chu kan din mun ani wangin he sarkar atang hi chuan beneficiary te po than konga uluk le zwalila adikem an dongtla kan ni MT te po kan verify pe te po atrulin ka ringa henga hian thil hi ani na angin ti zel mai tur dik takati hi harlo diklovati hi thil harzo kania ti runga hi thil harzo kania dikna I warang u ti in PMAYG chungchang comment toite kan siamani pu speaker hun min pek bela kalom hle mai chuan he demand thatak tak kan minister zom takte nan ron putlu hi tangkai taka man ni theina turin ka thlope kalome